Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu lalram sang ralte. Nizana Aizawl World Boxing Council Youth Super Featherweight title in Chuna lalrin sang at lau chuan a kingpui na in Mizo zinga professional title next walk masaberani. Tugin khavar marsha tarwal lungkho a chen in kanga kumsom sari pathummi in nei tupa akang lum. Prime Minister Narendra Modi and Mantloma Damdoizor Namun John Oshadi Kendra Kaltlangin Mipoyin Chengway Bel sa Sangkot Zwang and Hum Thei Party Asoi. India Rama COVID-19 at War Tharle. Nizana World Boxing Council Youth Super Featherweight title in Suna Larin Sang at Lau Chuan Eric Warm na in Mizo zinga professional title next wang masaberani me lungro pui takapun. Nizan Khan Mall Puya Ardeng Trauma Indoor Stadium Mizoram Professional Boxing Atlen Masakber LPS Fight Night na yani in Nek Pui Ber Youth Super Featherweight title in Suna hian Larin Sang at Laule Ghana mi Eric Warm te Chu round riat anin teka larin sang hi round te na achak vekani LPS Fight Night a hian Mizo boxer panga in lanin an khingpui te an hne vekani Mizo boxer larin sang at law hian dollar zanga a loba ka Mizoram Sports Minister Purabodro moi roi te le athian ten cheng noi somen pe a title zolo ma se Ghanaian fighter Gorm hian dollar sangli zanga a lo thungani India Ramin Professional Youth title in Chuna Atlen Masakbera Mizoram Sarkar in coronavirus leng in kaishona kalbuya wangin amuna mi pui zali ai tamlu phalanilova LPS Vision Pay-per-view le LPS Play mobile application in naki live apek chu ani LPS Fight Night a hian Mizo boxer te an chethle a vanal ompuyan technical knockout mangin Rakesh Krishna ania F Zoram Chana Silver Fight luang le H Silram Felan avoi khatna na professional boxing an khela unanimous decision in an betum te an hne vek bok round ruk an khela wangin la lompuya F Zoram Chana le Silver Fight luang aten cheng sing thum khlo in H Silram Felan cheng sing ni a hlo thunga heti lai hian amuna in nek en tu MLA Puram Than Moi chuan abial chunga mi lal ompuya hne na cheng noi khata pe a Deputy Chief Minister Puton Luyan abial chunga mi laram felatan cheng noi khatle Health Minister Dr. Althang Lianan abial chunga zote tan cheng noi khat an pe ba ka Sports Minister Purabodro Moyan Silal Thwai tluang hne na cheng noi khat apebok Sports Minister Purabodro Moi roite chuan World Youth Champion Thar Larin Sangat Laule Mizo boxer dang te chakna alom pui thu te chwa siamin soya World Youth Super Featherweight title fight champion Larin Sangat Law Khrolian Tlangwal chu alom pui tak zeti soyin Mizoram Sarkar point alom puya professional boxing a thleng sang zel turin arem chan ang zela puyani ang ati Sports Minister chuan professional boxer dang H Silram Fela chongtlai banalom puya khuang thing silal roi tluang amol puile F Zoram Chana cher hlun te po lom puin an kalzel tura du sakna ahlana sete boxing academy po sarkarin arem danang anga apui tur thu soibok Sports Minister chuan Central Sarkarin Khelo India Boxing State Center of Excellence Aizawl adin to thu po sojin ayan kolatur sumpo Sports Ministry in anon peto ani ati Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan New Delhi India Taiwan Ram Ambassador Pu Boshan Ger Gomin India le Taiwan in kung kaina chungchang le India marchak bial abikin Mizoram ne na thohon na kong thazok omthei dan tur te asoi pui Taiwan palai te chuan mau manga thil siam thei te le kong dang sang sanga thoho thei ani dan te Taiwan na Mizoram thalai te tana ezon na le zirna kong a in hon thei thuan soini Pusila Rosanga chuan Taiwan in COVID-19 chilen wang lai le amalama Mizoram an lo tan pui le thopui to na ti awanga lom thu soin thoho na zaw zok dabzui zela tul thu soi Taiwan palai te ne na income na hian thoho na kong a pa la mek tu Taiwan consultant pu Jonathan Leram wa ta po in thoho theina kong sang asoi pui ani Tukin khavar pa dari le achan vevel khan rualung khuwa puboi kima inakanga kumsom sari pathummi in nei tu pa hi akang lum in hi Assam type building ni in a chhong ani a in noi an ma ni in furniture workshop a mangin heta chang hian kang mai chuak tana in nei tu te hian athom hria in an tlan chuak veka akana satma a an poisa kol lai lak tu ma chung ka pa ber tlan lut le chuan van doina atok ta a
anu pui le atu le fap te pakwa kal sanani in kan chani electric current kal sual wangani rinani a bongrua pakhat ma chu man lovina kang ral vekani bial tu MLA minister ne bokpo Aizawl lian chuan kang me chhuat amun hi atloa sarkar atanga cham dola om thei ang te ngai tu ani tur thu sojin khotlang shwai tu te kuta cheng singa alana Aizawl district additional DC P Margaret Lorin ome fanai po in amun hitlo in cheng sing khatle sil polin pathum a pe ni heng ba ka hian chan puina chanem tak alu to a naktu ka rualung khotlangin in hi saksak le ngal an tumani Mamit Greater Water Supply Scheme Part 1 siam thar na pe fel hun chung chu tharuk po sei nema se hun tiam chungin zo man anin be sei lo thu Mamit PH Watson Division EE pulal som lianan asoi nimena Mamit MNF Center Block Shwai tu ten Mamit PH in tutlui pam na tura na thomek le Aizawl Pump House an tlona EE pulal som lian chuan asoya Greater Mamit Water Supply Scheme Part 1 chu kumsani som pakwa December som pathuma tho tanani a thla som pali chung a tho zo tura ro manima se COVID-19 shileng wangin na tho zo mananilova hemi wang hian tharuk hun po sei belani a ame ro chu tharuk hun po sei chung hian na hi zo man be sei lo thu le tu na hian na hi za som li panga vel an tho zo to thu soyani Mamit MNF Center Block President Put Aizawl Thengliana chuan PH Department Mamit ho tu ten Mamit khopuin tuin har satzia shia a Sri Lanka ra po na chaktaka an kalpuya wangin lom thu soya hetiang ang project lian hi nei le mu mai har sata wangin na chaktak le uluk taka kalpui turin PH Mamit ho tu te chu atsa ani Ram theno Myanmar in politics awangam boina an machon me ka longtlai district to Myanmar ram reshula omani wangin Myanmar atangaral tlandong theidin huna ading me ka Myanmar atangaral tlan lo don son dan tur Mizoram sarkarin ka ishoina ati chwa zul zoyin Myanmar atangaral tlan te fil fight ka lo don son le enkol ani theinan longtlai DC chuan longtlai district sunga village council zong zom turin in ka ishoina ati chwa tun den huna longtlai district ka inhum himna dila ramrika na lu tum an la om shiat anilavani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Prime Minister Narendra Modi an mantloma damdoi zorna Jan Oshadi Kendra atanga damdoi le chin tura ram mipui tangenin heng Kendra kaltlang hian mipuin che mai bel chasang ko chuang an hum thei pha ani ati voina video conferencing kaltlanga Jan Oshadi nilomna aman puina he thui soin pu Modi chuan Pradhan Mantri Bharatiya Jan Oshadi scheme chuan damdoi mana mirethei te na chatakin achho kaniati a Jan Oshadi center de chuan damdoi mana mirethei le mewan tlang te insen sauna chukum tin chengbai bel chasang thum zaruk vel ahum sak thinani ati meichatin anthla tin hun bian mamo Jan Oshadi suvidha sanitary pad chu pakhat cheng khat man chau ani thu po soyin heski mi damdoya in en kolna chau nilovin thalai te ezona siam sak tu ani ati a Jan Oshadi kendra sang khat chuang chu meichatin anen kol ti asoibo Prime Minister hian nei Grims Shillonga Jan Oshadi Kendra sang sarile zangana ahong hal boka kumsani sompali thleng ka chuan Jan Oshadi Kendra zapo a omtling loti soyin tona chuan center sing khatvel honbel turin ro manakal puime kani ati India ramakal thona damdoi in lian ber chu voin khan Delia Bala Sahib Gurudwara honani a Guru Harikshan Institute of Medical Sciences and Research Kidney Dialysis Hospital hi Delhi Sikh Gurudwara Management Committee in Anhongani he damdoi na hian khumza oma khol thaber ber mangin dam loten athlonin enkol na andong theidona he damdoi na hian poisa pek na counter po omdon lovani ni somthom paruk nuwa India rama COVID-19 kayan pung chho thar le a darkar somni pali kala chung khan shikai sing khat saria chuang ombelin indinikal ta chang khan shikai zatini tin anpun belani Union Health Ministry soidanin tun thlengin shikai vai bel chakhat noi som pakhat sing kwa sang nele samret pariat anom to a shri kai noya thi noi khat singa sang sari zaruk somnga paruk anom to bok heti la hian shivei en kol dam vai bel chakhat noi riat singa sangli le za somni pariat om to in shivei zinga za zela samkwa paruk point pakwa pariat andama za pakhat point pali pakhatin an thi pui thungani chanchin ti top na natlang pui Nizana Aizawl World Boxing Council Youth Super Featherweight title in Chuna Larin sang at lau chuan a khingpui na in Mizo zinga professional title next chuak pasaberani tugin kawar ma shata rualung khuwa chena in kanga kumsom sari pathum mi in nei to pa akang lum Prime Minister Narendra Modi an mantloma damdoi zor na mun Jan Oshadi Kendra kaltlangin mipuin chengwai bel chasang ko chuang an hum thei pha ti asoi India rama COVID-19 alwar thar le
chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani